Kini kita darsh MEGHALAYA bagi petai pi baros bon kita met. Shwan pa ku bor bibna pitch by kimat bolan. Grup ka ANTF way point sunlight hero arbut ki suba di bana jelasa. Senjuk rang bashnong krai सरकार बन किंती करदानिया को उम्शकेन सेंटर करीसी याकिंदु कमिश्नर पानिया के जिंसिरिया दंग सा belai pai Modi ke scheme REI Nur tingkap berkenti ki kam wat banyak berkibe-kibe kaliang ke sains berkikor ki bor. India berbaru ini ke kaya ke patai ki Dr. Kejelang Ain Commission nombak New Delhi. Mentang ini kami yang aku bor ki berbanyak hak jelah. Kaya kurup drug kakin hun anti narcotic no subway point sunlight kram drug heroin na kawai kali hamadan ruting hadi miklayo objective ne kila sentiat ki pulit kila bat number ML Cutway ar khandai la hinyo ba kila kurup no southly ki sinduk sabon ha kabala thep inu drug ki suba unur amin badu af silaram ki pulit lai thu Okey layak sekolah ya kan rojong ka sejuk rang ba snong jong karat mathan rengat indisi kenong po ikong rona kimdet kila le khasa nat ka kot kia uba wailat mi kisila hakaba kila kerpat di dan shike health and sector ka sejuk lai thu ba kini ka Napa prapuar kam shimla sakhi ki nu ki jing pen phag kilong ki badon kam EMDC kermen ru ba sarkar kan le ai no kham kloi kan ba kasin jo klap kan mau ba jing jude pan kan tiu kerdan dia kan ni ka jaka sumar la jaka sa jing ja ai jo orang baru ya ka jing dam ki palat bat ka badon kam hadu kata Pentiu kerdano ya kaneka sub center jongi ko umseken sub center syaka PHC nakadaw kumba pilios nyo na ilang dorai ba ya katika sub papo ka telefon pagi dam kam ka kum kan kamta kana kaneka daw jing kapat ka jongi ya ka sarkar lengba I health minister ngilaya wat na tu mensua ngilaya ki bat ngilaya persanghi ngidon shibun ki jingbudin dan akan neka daw de awan penurlong na role Labor Commissioner jag u shapang ya padang sa but kum ju ru ban penrekam ya ke basic daily Senjuk kinong tray uba ki pariat ula ong ba ke sarkar kala ai daw halor ke jinghiar ke dor ke murjung ki mar ki mata ki bakusan kam ba ke jing dor ta kala ban pendu ICO tailing ba ke ba kala pentikna pa on sa ai juba ba posteo Kalian gajongi ki all joint master workers labor union adin ba ngila khat ka jingelang yang baru ke master tiki mana tagasngi ay nanam nama ni ka banta ka ansi bi ka sorry kabre ban rekam na dok stik Oktober aja hadok hat koi semba aja teba ka wai pat ka jing save de video ban rekam Oktober halor kini hadin bagila ya baru kawan
oleh komisi. Tekane ki pensayang i mentah ba hajing ada ibar ka floret ka baju ti kam mansua. Akut ketika syuk Oktober ada katra mentah ka Khasi Mairang mengajar arpusan dah jibak kerja terelang bagi samla pulih. Menteri ketenat boarding ubah Ahmed Bakling do ulawan bendish bentah ni kesengi kumkongsan ba ulabu ru yau mau nong rem nak bentah kematan yelek kai basketball ke betul jong college kenang bendiu ki kami lek kai sports. Jengkren hari menteri ulong hikai bagi samla di bat kejengkit klie ha ka ba ulapan pauru ba kejengkit relang ka de ka benta ka ba kongsan bentai ka imlang ka saalang ka ba khamba Doakan nak yang dinaikai, nak yang mantap pada waktu itu. Wajib berat, noikai kita kita bagi kena. Kita noikai, ngiri bentar, malu baru. Kita nak kalau sekebetulan, nora itu, nora kajilong besok mensi Anjali Shalong ha kesengi blay hadin beki lim kilailum lang menpet ika plim ye bejengken mau kerpang yo kai to ru belak klat no kal kelas le miar de ki pat ba ke lapet hapedeng ke jeng sngap jar kat bakas subin ke pensle ya baro ko ke kamera ke belak buram ke kerpang ye rong nong ruai sa nam sa kerteng na ke bent ke jeng pen pau ke jeng sung to batur tawa ki tendong skor ba ki dok nu jeng ki brieu ka than chle la mi jong kri Shalom, mata kasi kelap penlong ke jeng penkup burom lan ke convocation serani belale burom pang education but science. Om kerpang ru education. Kongsan, ubade UMLA ke nongpo uba mineral bonds mulai ro ke jeng tri ke college ke ru roi ke par jong ke imlang ke saklang. Lapan lai pat baru ha kini kesengi ke ha belap siap lang ni empowering education in India. Ipat riunet patla ka pathela rakek si burom jong also unai wing kedua ke pirap ke jengken mau kerpang ki belak lat no hapo jela MEGHALAYA ki ying mani bet ki lum jeng tap ki ladap de ki riunget ki bawan dwai thang mombiti bat ki kan ni jeng nyama pokoi ba shalom la pelong ki nyama ke kerpang ya ki kiru ya ko also day hanong po tura jowai bat la rembai hakabaki bishop bat kiling do kelapan long ke jeng kinya mas ke bekerpang habaro ko ke jela ya ke ni kesngi la rakhia ke rukom ke bekerpang kat baki long yeng long sem ke lai kenduk lang ban buram ban duai kerpang ya laki ba e ke beton ke belak klat no haswa jongki ka West Mowaku ha East Giant Hills District kapin ko bori ki brio ki beduna jong ki sa but im ka balai doi
tungin ni shashkor yakini ki kubor bebnia. Ka epetas society belasting house nam araja arpo da Reverend E support hakaba kamutu ka serve and not be serve ban sha shakri ka ban pau ya ka thong tri kam jongka ban kan thup lang bat ban shania na ladi ka epatha ka na department na ka lengishnong ki tau kai rap ki ban o ek sermat ki badeni ki bor sarkar bat ni bat ki jing menta kani ka seng tray mons ngobha ka ai ki jing hi kai ha ki babon ki liang kom ha ki kam su bat thanjan bat ha ki kam re ki jan phong ni ka fashion design ha ka sos mali ro ba ka jan ro sarkar ni to do ila ong balai pongot ki badang shahi kai katuri ki samla ki bam dan jam dan ru na pedeng jongki kai jongki sedang ya kini ke efek hal society na ruus mem arajar dan hal yang besang efek nanti efek inklusif sentri dan nangkong nasyak kila don lai pe ngut kum ta e ki kena disable bat nang tapan ngelai training jadi youth tailoring embroidery hantaru kila don kibala yo kam jar na kena ke training kila yo jing mentai nang ni bat kila bulam adon ru kibala adon ru kiba tre hayeng hima kiba yo order na bar kum tu bat ki tre bet hayeng kum tu hantaru ngila ron tam haka training bat haka baik kiri kum tu kila ai jingarap kat kejing dan kam kejing kima mentaru Nik Agos mula sedang ya ke skill MEGHALAYA ke MSSDS bat membengkut ya ke haduk kita bat mentah ngilak dan hapok kena ke skill MEGHALAYA mau ngilak ngilak men ya cuma pun ha kantam ha ke bai ki kena ru kila yo free training kum tu bat ngilak karmen scam bakal sorka kanang nyerap susu ini cekman haduk begini ki kam ya jam nak kejong ni I President Dr. H. Unibang ilaong ipatha kabamut ban pli lani ban pediang kade kadak kashin jong ka jingthmu kani kaseng ban pli ikilat ki kabu ki bathamai na ka benta ki balasha in dagdi iman jimut bakit jidu jong I reverend melangi I hagajnya dan shibun ki PWBs mo kiba mat ni gijing kiba bomla dan ba sha neglect dan ba unorganized ki hadu na kayin kasinong pat kunta ta ani ka jingsem kijing kendo jong pastor kala pin kende bensin gijoi kumno ba inle ban yarap ye kum ki beu kena hadu menta kom ars sama ki bam dan cham klayu ajing mentoy ni kani kaseng kapan piang ru iki pat kasam ru iki tiar ki bakong san kom ki wheelchair bat ki dingdo bon na kinong shahi kai kilala ban le bha ha ka ba kila yo khur khus na ru ki kardan jala jongkari bokoi ha ba Jimbenta Masa International Purple Fest Hagowa Daka Jingyai Kirshan Jongka Baka Jingtre Jongki Imlang Kasalang Ke Epetasti Kayengkum Kasharak Bating Shan Nabada Kajimpenbor Kajimpulang Jalam Buri Posmik Perlong no pet kindiat nginya pai bet ngi shash kor gini ki jingpen bena
से कहा आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने नहीं बदली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी। डाउनलोड एंड वॉच फॉर फ्री। एक जमाने से पर लो नong page mentang sa shaki kubo na kathan chate la mingi Manipur ke la yok kem yesh phomut ke le no jong ka kin hon KCP but UNLF na kaching Thobal but Nepal West agdi ki arpusaw kin tabla dep la yok kurup ru bonteli ki tiar siat ki kuli but ki tiar primthei hakaba la yok ru ban pendo no laipo akar ki jithung baju snai ki drok hakang pokpi district haduk menta khat prang ke no ki kem ha sapu ka kan penjur ki yaki kam kira le mentai ne pa ki kubar hakari Menteri Modi ke sini kong ulai research development but innovation bashir laklur tingkah yang emerge science technology but Asian conclave 1800 ha New Delhi haba ai jengkran ha kani ke jengelang menteri rang ba do jengkerin ulong ba kani ke scheme kan be tingkah na ke bentak bat ki bakta ajur na ke kar bat ki karkhana bat ki jaka puli ula pen benaru penyar tengker lat ships betmai ba ula pen pau bakari India kelanang ki ustad hak research and development bat jing ta jong ki long ke science technology engineering but mathematics आज भारत इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी और इन सभी को आगे बढ़ा रहा है, उस पर निरंतर फोकस कर रहा है। अब जैसे एक उदाहरण है रिसर्च फंडिंग का। आप सब जय जवान जय किसान के विजन से लंबे अरसे से परिचित रहे हैं। रिसर्च और फोकस करते हुए हमने उसमें जय विज्ञान और जय अनुसंधान भी जोड़ा है। Menteri Ketenaga ki Kambari Dr. S. Jaishankar hene kasi ula ong ba ke India bat barin kala sakhi ke jingki ustad ka kai pateng bat ke jing baiting ka hakaleng ki benta ba kong san ba kentup ketenaga sipai ketenaga ke kuat ke kia bat ke riti ke dustur haba ajeng keren ke jing langjong ka 5th India Bahrain High Joint Commission belalong New Delhi Menteri ula khot sobhai ki nong baiting ka ke Bahrain bakin wat ki lat ki kabuha India ba ula penpau ru balapan mi ika e-visa na kabenta ki nong Bahrain. Menteri Kambari ke Bahrain u Dr. Abdul Latif bin Rashid Al Zayani balapan kemia ke jengire la lempa jongri belasuk thi ke yang ke kai ke pateng ke riti ke dustur ha ke bolong. Baka India ke dei ke parlok ke bakong san jongri Bahrain. India and Bahrain share centuries-old ties of friendship, underpinned by trade linkages and strong people-to-people ties. We also believe in a common goal and commitment for promoting peace and prosperity for our people and for our common region. Since our last AGC meeting, we have made significant progress in defense, security, trade and commerce, health, culture, and people-to-people ties. But there are new areas such as space, fintech, and technology that hold considerable promise for our relationship. While Bahrain and India established relations over 50 years ago, in 1971, our rich historical,
ties extends back nearly 5,000 years, rooted in trade and cultural exchange between the ancient civilization and the Valley. Today, these economic links remain central to our relationship, which has flourished across various fields. Katanat kami India organization is paglalaban penheria u LVM-3M5 rocket na Sri Harikota Kasniblay. Ukit ya S03 ubadu satellite ubah hetam jongkri India ubah kia hadu 1,000 kilo. Synchronous. Udi satellite un shu ukijing syak kriar per kalengkari berkunjuru ki jakadu di pemajan. Yo ia kena jeng roistet jongkri hak bede beki satellite ki bah. The successful mission demonstrated by a team of the leaders of ISRO, and it is a communication site. Communication site 410 kg is lifted successfully by the Bahubali. Is precisely in the intended orbit within the specification in GTU. That is, this satellite will enhance the communication. Kajingelap election na kinolap election nakasendrop NDA glap vote hakaba menteri rang badu jongkari Narendra Modi ula penlong ke jingelang pat bana hinden kisngi harsa bat kathihar election ha Hasbi Yadav jongkari unsa pelong khat santili dia masliz i hadul muslimin Jan Shakti Janata Dal, but Jan Suraj Party. Kelap election की चौकी हश इतनी बड़ी ताकत जब आप आए हैं तो आपको मेरी एक याद रखनी है। आपका एक वोट आपका वोट बिहार को जंगल राज से सुशासन राज में लाया है। अब आपका एक वोट बिहार को मुक्त बनाएगा, बिहार को विकसित बनाएगा, बिहार में सुशासन की सरकार इसकी वक्का करेगा। Mentang Nepal ki kubor na keleng perthei. Mia Suluhu Hasan kelasyak pedmam semai nak bentar kesam hadu doma. Apa dengan kejik pahara ke perkeng ke hui apa kejik kali yang persya. Kalau job dah kendai pu prana ke tu kan ingut kino ngelam kali yang persya kelasyak kejik jongka kesamia kelong bakani ke election kedai ke balat tu kum keriti sensyar pat ba ha ke no ru ba kinong persya kidi ki brio ki ialah ke jongkeri ajar kata kinong Human Rights Office kelap penlong ke jengkus lai board bede kira bagi ru kompaniat kam ki bombyang hak layo jeng tip ru bas phong ba Shipongot kibrio kilayam bat kumba Laman saw hadiah bu jumai bujur hadu Henry pon ha Richter
han shetei jong kari Afghanistan hinin mien unik juma kadena khol mahajan kari sharif ulap menjulor ya shibun ha ki bubun ki jaka ki bor bedikmi sumari ki bala mensau bala pelai ru yeki na ki hospital ke National Center ji jong kari India ki lai tho baka jing jeli ujung ar pulai kilometer ha urban skong ki jikhin jumai ha kari Uzbekistan Tajikistan but Pakistan but mentanya pai shaki sports kakin honi leka kikin kari India kelala bentau kana sakna menin kesngi hadian bekilala benjob ha kesien ke beningkong ke limpung ICC Women's ODI World Cup daga jingjab ke besanpu run persya Hanavi Mumbai kesyai benilek ka kabati hadu prapunya run bat kurbat wicket kat ba ke Dipti Sharma pur sun wicket na ke bentar live kendai run wan ra ya ke jingjab Kashafali kalayok ra ke kusam player of the match. Pakai ke Presiden Jongkri rang pak dua Jongkri Narendra Modi yang ni job jongkum kemat ke serta nak bentar kami lek kai sport. पूरा भारत अपनी क्रिकेट टीम की सफलता से बहुत खुश है। ये भारत का पहला विमेन्स वर्ल्ड कप है। मैं हमारी विमेन क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। गर्व है आपकी देश के करोड़ों प्रेरित करेगी। Dapat ni pe ke junglong jaman jong ke subina keleng ke bentar. Ha 2 degrees Celsius jam kau hau menta ke singi kelong prapu hendriu na ke shispa. Haba pa long ke jengkrak kelong khat kendai degree Celsius 4 degree Celsius. Kajing skam kau hau menta ke singi kelong prapu prana ke shispa. Kat bahajawai pat kajing krak kelong khat nyau degree Celsius kelong artis. Kajing skam kau hau menta kelong sauna ke shispa. Kat kajing slap malu malab kajing tiru perthat hagi babun ki jaka hatura shlong bajawai. Seven poin buku jatuh kebon yang pebiang sesin ya kimat pokongsan. Kurup ke ANTF Southway pon sunlight kram u heroin ham madarating syakem arngut ki subah ki ban jelasam. Kerpat kesinjok rang basnong kerat matan ba EMDC kenong po ya ke sarkar ban kintiu kerdan di ke Umshaken Health Center ke PHC. Ya kenduk kinong tray master role ya Labour Commissioner pan ke jingsiu area badang sa bat ban pentrekam ya ke basic daily allowance. Pelat pai ba menteri orang badu Korea Narendra Modi ke skim RDI ke bashik lak lor tingka ban kentiu ki kamwat benya bat kiwe ke liang ke science bat ki kor ki board. Bat penklan kari India, bat Bahrain ya ke kayi pateng, bat kiri di dastur ha kejilang High Joint Commission kebesan Hanong Mat New Delhi. Te perlok tu lampau sebukut jang tu kubar jim tak kejanmi, hendu bidi syam yang bat pila syai kesini kublai pi baro.